Dumelang guys, so ke batla ho bua ka Pela guys. Pela e ne Hloke Mohatla ka baka la go meletsa. So ho thwe kgale diphoofolo kaofela nne di sena mehatla. So nako e ntse ya policy be change man. Policy e re no man, diphoofolo di tshwantse di be le mehatla. Diphoofolo di tshwantse di be le mehatla. So tsatsi la hore diphoofolo di late mehatla la setuba. Ha le se le fihlile letsatsi la teng o itse diphoofolo di le excited jwang, di le excited man, di ya mehatleng tse ding di imagine fela hore ke mohatlo o feng o tla color blocker wa bona man, di le excited. Tse ding di ipotsa, tse ding di imagine hore yena o batla mohatla wa label e so, wa bona o mong o batla mohatla o le wa o tlo fitang Instagram, wa bona di imagine ntho tse jwalo tse ntle. So hai diphoofolo ke tseo di a nyoloha or di a theosa, di ya mehatleng, except for Pela guys. Pela e shebile diphoofolo tse ding di lata mehatla, yona ya tswafa, e tswafa ho walk. E re yona ha e no walker eng ke hole moo, eng wa tjhesa ene ke hole moo, yona ha e no walker. Seteng fela e ntse e romeletsa phoofolo tse di feta tse. Be mokgotsi tweba ke kopa ha o kgutla wa ka mohatla o fete ka wona. Sho mokgotsi ntja ke kopa ha o feta hlena, ha o kgutla wa ka mohatla o fete ka ona. Mokgotsi katse ke kopa wa ka mohatla hlena o fete ka wona ha o kgutla. Ke Pela o ntsa go meletsa fela, o ntsa go meletsa wa bona o entse batho di boy tsa hae, o ntsa go meletsa. Okay, sharp. Batho ba late mehatla guys. Batho ba kenye mehatla bona ba be batle. Ha hona le A1 a fitileng ka mohatla wa Pela. Ha hona le A1 ya fitileng ka mohatla wa Pela. Diphoofolo ka di le ntle ka mehatla ya tsona ya color blocking. Mehatla ya tsona ya di Instagram stories. Kore ka di le ntle man, but ho sena ya fitileng ka mohatla wa Pela. So that's why today Pela is sena mohatla. Ka baka la go meletsa. So what is the lesson in the story, guys? The lesson in the story for me, guys, like hona le ntho tse important, tse sensitive, tse le go nke se go meletse batho ne. Sharp hona le ntho tse le gore di a di na taba, onka kopa motho favor eo, but then hona le ntho tse important tse le gore yona o tshwantse o ikise ka sebele. Things like for the job application, hona batho ba sa tshabeng ho roma motho ka job application. Hore mkhotsi how is ya ha o tla isa le ya ka akere. Like job application, it's very sensitive, guys, because sometimes o roma motho e le gore on the outside e ka re o lokile mare ka pelong o khopo job application ya ha a ba lo flash. Ha qeta ba tlo reportela gore e ya ke submitile. Hona le batho ba khonang ho roma batho ba submitela di-assignment, guys. Ke ntho tse sensitive tse batlang hore o ikisetsa bona. Ke ntho tse le hore wa di roma motho a khopo, o tlo tshwana le Pela o Hloke Mohatla, wa di roma motho a khopo. E tla ba like fela eba o romile motho le hore o nice wa tshepahala. So ke yona ntho lesson e ke ithutang yona from the story, guys. Hona le ntho tse le hore okay ha di etse nix, ha di na taba, o nka kopa motho favor a o bisetsa gore a o latele. Batho hona le ntho tse le gore di sensitive, di important, bo break or make, wa bona tseo tsona di batla o eme ka maoto o ikisetse kapo o ilatele. Okay guys, till we meet again, sharp.